jing mak la kam de ka kut la ban yo i Jesu ka jing mak la kam de ka kut la ban yo i Jesu ka jing mak la kam de ka ba khang la yo brio le ya ka brio ban yo i Jesus Christ ane ka jing mak la ka do not ka ba khang la ni ban yo i Jesus Christ ka gospel jo Markus na ka no ko shiko na hot de so kun de ta do ko ba san tu a ba ngan chu tu ya ka benta preng jong ka khot hi bro wei long ba ka de ka por bo Jesus dang le ya ministry mong le ya ko ke jaka sa ko ke jaka bo lo poiling ba ya ka snong Jericho ban kam ba na snong Jericho ka ba dang ya ka bala ki jong kisunran au Matthew premier tu ya ka teng Lukas premier tu peteng au Matthew wong kidon ki almot ki ba mala andre ka ba Markus bat Lukas bat ki premier tu kana ki don re Markus yu tu bo de peteng no grill de ubat Bartimaeus til ong ba ka ba dang ya kum tar ka bala ki jong kisunran la new Bartimaeus le smau pang jong Jesus Christ ba ya bu ya nanti nang ha kalau makat tu yo smau pang jong la kerpa la pertajam ha no la pertai Jesus mau dong kam ya dijira jo ti lo sedang berkepat jam ne ku berkat ke masa punya wong ba long ko Jesus me ku no David tu slay yang ha ti kali ka kentien me ku no David hik la itu ba me u brio ni Bartimaeus u dei ku no jakin ja jo di ju kali di ku Israel ta mau ila ba su tu Kamar ba de kam ko Israel ka al khot u Jesus u kon u David ba pikema ya jinja gospel ju Matius kalau nak berkhasan kini kente kena kanan ka temu bende kum tahu Jesus u klum juba ya ka namar ba ka ba ka khot ya ka keteng jong Jesus ko khot ki ju ka ba ka de gentle ti uni Bartimaeus par haba khot u Jesus Christ u Jesus ja skore ke jing khot ke jo bolong Jesus kon u David to is an ayanga me u kon u David to is an ayanga ti kai ka baja ka sutnak be de sa kundai Jesus haba la yeng maksudnya semua yang kita jingkot ke khot arsen la khot sisen kini kipri ko mem lo membet ban khot ban la ban pertatan ban wet Jesus do ya inti ti apa lo iya kan ya la pertajam susu sa sisen perta braksin ba ko perta Jesus la jubat ya jing perta jung Bartimaeus bolo yang harta ke jia inti tu waktu khot yu bat kila khot ya uta ba mala kida ong hau ke kini kipri kila on khot ya uta ba mala mo Bartimaeus ki ong lu Bartimaeus likely ge Kemudian kong tiong tokermen, kebar tu yang ru, bagaimana ukhot yami. Tokermen tu yang ukhot yami. Ukhot kesan pau gede mangkok ban plek jumut nang ni. Uru udah bu no bak yala ke jengkop, haba ulah yang joy, ulawan hau Jesu. Uru udah bu no bak yala ke jengkop, haba ulah yang joy, ulawan hau Jesu. Uru udah bono bak ya lagi jangko habolo yang joy ulawan hau Jesus siapa ni apa ya kan ni apa ya kan ni benda pleng kai ka ba Bartimaeus de bru malak ala itu de ting jong blai la kan sai ka bo de bru malak ukpa jo de Bartimaeus na pe ting ta shidin ko Bartimaeus ban ong ba uju song har ron nanti bat udah makia ka bo la le Bartimaeus hadin begini ki bru lawan itu rekat ki sunran jong Jesus lawan tu ya u ban ong ba tu kermen me bros kata malam kermen nak nudu mentah. Hadin bola pertai yang keteng jong Jesus Christ kini kibri nama kita buat Jesus. Kita bawa Bartimaeus malah. Mereka kita bawa Jesus buat lapan kia ibu pun malah lapan pe ibu pun malah. Kita bawa Bartimaeus dan kami yang kerja ibu kita bawa Jesus lah dapat pe ibu pun kita menyoi. Kita ada hadin mikiwan syau. Tiong tu kermen no. Naduk mentah hagan ni kelemat kermen no ko brio malah le ko Bartimaeus kermen no mentah nama haba mi khot pa ya ke keteng jong utrai ulun penduk jing kermen ba coba ki kilo ong yu yang no ru sendat yang no mentah le pernah mdai la shingi mdai am chpangar pang mentah yang no tu yang ru utrai tu khot ini nak ni ki lai tu le ki benda jong kwa bangin shu palang kindia coba ngnya coba benda khot pasampau nang yang kuat ban bu ya ke jumut jong pi kolong bahari ni so ya ke jum khot ke jong trai khot ini dai ka steps ka bening kong ka lani ka senjam ka bening kong ka bangin ka male kolong yen ndu bu jusong haju wajune haju wachong haju habo trai khot ini dai habo trai pa ini bale ai walang ku trai ap la shingi po juang ta trai na sale no hadin chitio wem kam la kolong ku ta la trai khot ini pio slow ke jing khot ke jong trai pi tep babidan kam bale ai na ta jong trai leno utrai kwa ini bangin boteng katakan mereka polisi ke jong Jesus Christ
Utrai kwa ingi bagi boteng sisni asni laisni sausni. Hawi slow ya kejing khot ke jong u, haba u khot ingi khot ya keteng ke jong yen nok mentah-mentah. Pada ba kebu itu nang tu habu utrai khot. Yang kaman kermen lu. Kata dia kejing kermen ke kerang beri mendan habu bakti mayas. Ngangai sekian dan kena kejing kermen. Kalau nak khot kerpat yang Jesu unyok yang kejing kia. Karena nak peleng ni bagi Kristen kiba kermen utrai. Ni la long Kristen kan dong ni ni la syakri utrai kan ni la bot kan you ni la ya kan ni ngelenti tama kejing kermen kejing senjor. Kejing kermen kejing senjor. Ngatut ngan ngan em ban ya kan ni ngan em ban poi sikatong ngan em ban pendap ya kan ni kejing long Kristen ngakran jong jim jam sim right. Lan em ban ni ngitun dan sibon kejing do kejing kermen. Hanai barti mayas. Shiklet mat bu khot ya keteng ke jong trai. Shiklet mat bagi wan men ya tu ya u ket khot ke san to gong udah bona bat ya la jan kop u yang jot sendon u lawan sendon how Jesus Christ. Kini kita best mai ke jong bat mias. U bona ya la jan kop ke u yang sendon la ke shong bat wan hakmat jong Jesus Christ. How about Jesus u khot yang ni. Kema wan yang wat ben boteng ba dan ru yang jingkerman bo try unle lema pe jigin ke jong ha ba ke jong pi kumong ong pi meneng ngakwa pula jimut ya ke janko ngakwa palang ngakwa ban ngam tan jutu ngakwa ban palang ya ke jimut jong di ke janko ke ke bo le obati mayas na masu tna pa dia ngak puli pang di ke janko jong obati mayas ubri bo mala long haki por ke bo menchwa na ya ke por ke jiu menchwa ubri bo mala ujukup da ke janko bagni ke janko po ju kali ke janko ba he ba ka bala ban ka ya kamet ke jong u ban ha ke ju por da ke ni ke ju ke janko po pelong ya ka ban krong ban siang hapo jo ka jaka bu chong ba ki bri ha ki ya lenti ta ka kai ke bu le mi chong haru lenti kenang ba ki bri ke ya lenti nang ta kin ya berat pisah sinaya arnaya ka ke berat kani ke janko po ju ke jang jong ke jing pediang ya ke jing krong ke jing pediang ya ke pisah ke berat ki bri Leni labdong hangani kintin ke bakhan sukunat ya u barti mios lesi ne ong kan bu krong labdong ka pejain ke bu priang ya ke jingle isnai ju ki brio ke jingle isnai ju ki dan ke bala isnai shinaya dan ke bala isnai arnaya badang ni ke jain lo ong ba uju priang ya ki ba nang tau sa shium sa lum yang ta pisah ke bu yo ban pen kedang ya ka met ke ju no long brio u ba mala ka ba syapang ke jain kop ko ba yo ban puli lo ong ba u brio ba mala lai u brio ba mala lo da ka ni ke ju ke jain kop ko bu ju krong Kali ko jo jan ko bu saat yang dia menmit abu tia. Upen saat yang dia menmit abu tia. Kali ko bu penun kam bu beri bu mala. Dan ni ko jo jan. Men sniu pediang ka ban ke jinglum ke pisah. Menmit penun kam ka abu tia ban tap ya ka met ke ju ha ka por ba kriat ba kum ju ban yadana ke jing kriat jo ka met. Kali ke jing kerpang juga jan. Kaba kini ki beri bu mala ikut. Balong ya kini ke jan ya si kalau balong ba kin bahaya ngasan ki ayu. Ni mak mentip dan ka jing jan ki bala penun kam dan ka ba. Wei bo mala ujukup hakamet ke ju. Ban bon na preng ki mala ki singi ki mchwa kitab pada ka klik ke jong ki do ban pen i ya ki beri baro. Ba ki beri baro ki ba ya ling ban ka yo i ki shong ka ni ku kon ki suhu ba ki beri ki mala. Kau masuk tenat ba balong ba u ni ba simus. Ha ke jing kerpat ke ju kerpat jo try Jesus Christ. Ongko try to let isnai yang baru try to let isnai ula bu no ya ke janko. Balik bu no ya ke janko. Kai ke jing kai ke ba milak ban yo nang ni jing bu no janko. U barti mayas bla bu no dak nomot bla bu no shisundan hak tak pori. U khlamongan bu na sai khlamongan bu ni jana chesi lan dengan lum bahaya kan dengan bu bahang ni ke jaka son shim yang shim yang ka janko lok ma tat ya ka bread ya ka shisundan. Bu no sundan ya ka mchum chu ya ka. Balai barti mayas bu no sundan ni kan ke jan. Ki ke jinget ke jong. Ki ke jinget aku. Ngamdan kam sho yang ni ke jan nomor balai. Ngalai ide khmak de dum tak singi mon le Jesu. Jesu khot yang ban mentang dan ke jing kermen na Jesus Christ ba bangan le chau mentang kamot ngamdan kam sho ban krong de dum tak singi. Baik kata kan ke jing net ke jong o. Ngadu mentang ngalum krong sho sunan ngabo sunan ni ke jan. Nganum dan kam shu bangan ba punan kam yang ni jai ban kut yang mi nomor boleh ngalai igi khmat ki jonga ngala ban chala ka jonga yeng kasem ngala ban tia ka jing tia ka jonga ngala ban shong hala ka jonga yeng nomor ki khmat ki jonga ala penyui kata ki jing net ki jonga barti mayas ula bono dak igi jai ban ngam dan kam shu yang ni jai ko matla nomor ki khmat ki jonga try usapin i ka ni ka singi ko mata try usapin baik ki khmat ki jonga hak ni ka singi ko mata. Kalau kini kibri kibri wan khot ur kyong kermen tuyeng
try to cut him. Nó ta đi mang nó phi xuống như đó cái này benda cái bảo Jesus ya nanti try. Cũng như nó. Ni diberi kepada semua biji kata tiền. Ni dong diberi kepada semua biji kata tiền. Teng kalau dah ni sim dawai teng kata tiền apa ba minum jam cũng đó vậy. Habang ngilat ngalai pak dawai ru, son pak dawai yaki beri ke jong plan pak dawai la kata tiền apa tu empat juga maru bolak penkia ini. Tu la kata tiền apa penkia semua ini. Payu Bartimaeus. Utip bau Jesus ya nanti nata. Kikmat jo kimat la. Tawa ki asno, ya asno, udah diskor ki asno ki brio ki tu. Siapang ju Jesus bu ya nanti nata. Ngam tep aduk kano le asno siapang Jesus bu pun kia ngam tep. Lagi ki brio ki tu yo. Kermen ko kon. Yang ro utrai ukot eme. Secret mat uyang. Secret mat ubo no igijai. Secret mat ubo ya ke jingkermen terus kan ju utrai Jesus. Balapan kia ikman ki bamala ki jogo. Sau tu lagi jingkai ke kuat benorak na kali ka jing bu no la ni ka jing story jong u Bartimaeus sau tu lagi jingkai bo kuat ni ka benda ka menekong kore ka jingkai jong jing doai u Bartimaeus u kerpa so Jesus Christ parsen yo snow klem yo igi kmat Hena yo snow ki free ki kran bang Jesus bon ya inti na po Jericho nang ta ha ka jaka ka bo krong yo snow ba nang ta u kerpa nang ta uduai, nang ta uwat yu trai, uwat ya ke jira ujung trai. Kamu nak penjongi kiba, kiba jomlin banduai dah tiap, nasi duai dah tiap, dan sup duai dah tiap, wel duai dah tiap, tak arut lah, tak biang duai dah tiap. Ngarang ada beli sup jomlin banduai dah tiap. Napa sih bermakna nak ke Bible? Atau ke Bible berhikai mau ingin banduai dah tiap. Mensuk tu yo, arak syok na perkat, masuram mo yelo jom si dua dah tiap. Nanti pun kita dua dah tiap mo teman kita aktif. Masuram mo yelo jom mo dua dah tiap. Nomor boleh, habang anak yak mo jom robak senong roske trisnong. Habawan kira robak senong roske trisnong ni lagi mo. Ada yang ada kublai yaki, yang, boleh yang kublai yaki, ngobrol. Wan ki pastor na ki balang na syong yero, wubul ayang. Wah ayam, mana boleh? Ini bebangkuan dan ikut tin boleh rani wan pastor mah ye. Yang nak ban dua mah jual boleh pat. Masuk ram bila jom ada kata bang dua dah tiap. Mau orang yang menumlek syok ni. Nomor boleh? Kejing dua dah tiap ni kejing jatuh. Belum. Kejing dua dah tiap apa ni bangin buram yo boleh. Nomor ba kejing tiap hi ke bangin tiap. Kami tu ingin bangi buram yo boleh. Kaba mentah kaba ngapersian bandek lo. Tak kau ikut pengalih mesti apa ngaduai kalau apa masuk gedet, masuk try ngai ngu ini kejing keren kebelingkot kejungan mesti masuk gedet, tak kata kata kau bangang ngalih kata, hari ngam dua syuk dah tiap, namang suatu kejing dua dah tiap kamdei ke iki boleh soba, ngangit sekarang boleh soba kata, namar kedai kejing pun bom burung syuk ya Nada hakmat jong rong bak senong hakmat ki nong yalam balang kiwan ngada burom ki ban kublai ki ban yeng, wadah bang syong yeng, boleh ngamlak ban yeng hakmat jong boleh yang dua. Balik nak apa pergi ke jom play deh. Kalau kamu dua aja kibri ke jom play waktu Jesus pun kamu play. Dah ke bedem kau siu, dah ke bejeng. Lesi kalau belum rukum jua haki. Kidon kiwi kibentar lesi ke bagi kila ki mau ki kidam dah ke ni ke kli apa madan. Sempat bah kinong dua ya ke Bible lalu Jesus kai dah ke bagi. Kita kadang aku abang nyanyi ke baju dua dah tiap. Mau lagi bom dua dah tiap biang. Ni dah dua dah tiap untuk entah semua baju dua dah tiap so. Nama kini lagi bangin burung lagi. Tak bahaya nak abang orang perkat yang ni orang kuno kena lek yang ni. Habai kiwe kibre pun ada buram hadu kan ni. Hak jium tu jongan. Ngai skabu Bartimaeus semua yo snow yo Jesus bu wan ya apa kalenti siapa Jericho. Ngai umtia apa madan. Jesus bu sol lam yang ngam ni mun aku tak. Masih yo snow sang Jesus la yang joy ngai skabu yang joy nang ta. Ban persang ban kenere ke ti le ban sawai ke surga jo. Ban sawai ke surga jo. Kuno mau Jesus ni semua ya kecing dua ya kecing kepat nam kucu aku ngutang apa ke bau dan kam tak ada kau ikut benda kau ngai na kecing jung Bartimaeus kolong beriu ubawa ya play hai kecing dua ya kecing kepat kucu
But kita kam bahaya ngiru banyak dua itu play. But nangis keman air kini kena usai pi bila saya pilak benda. Kalau best time lagi kalau pilak benda dua kini dem kosir. Persang benda kosir punya pilak konsentrate ke jingguai. Wan haba syong bonsin ngimlak pelaj jimut balai jimlak pelaj jimut bonsin tolong kemana. Iran cibon ki kam ki jongi, iran cibon ki jing perkat perdai. Tak ada bisong dia haba aram kamet dai pinum sebelah benda dua. Persang benda kosir. Dia semua ke jingpang kosir hantar sesuatu ke jingpang ke jing dua. Sesuatu benda pelaj jimut ke jing dua. Dia kata ada bang kuat ban ajimut dia pi. Yang saya sisi nak pi dua, yang dua dia yang. Ni dua bidang dia tang sengi dua yang, ni dua ke group, ni dua para bengek ni yang. Kejungjang hakapor bang yang dai. Boleh ni kran tu ni hak ada kabel. Kam dai basu yang ke yang tu ni. Lak menikai dah terbosong. Mai lak menikai dah sang tambah kami tenang. Kamu disiplin kamu tenang kena, mandek pun tak. Tapi kamu juga abang yang hak jauh belai dai. Kalau kamu bang tenang ngaburam ya me. Ya kejunglong belai ke jauh me. Tak ada kejing dua ke mengingi dua ini. Kat lak belum kita pergi ke posyo, ke rukom yang, ke rukom dua ke jing. Kata kaya tu ini ada kanung yang kristal bersisa. Hari ini tiap kapan pagi kejing uji tu. Mak kata kaya bangak peneram yang jong mata. Dak ngadang setiap orang dah pekat yang ni. Ngadang leher yang ni. Hadu macam tiap ngadang leher yang ni. Mendoai dah tiap. Hadir bangak pekat dengan kulit jing ni ngamak ada leher syukur ni. Leher syukur. Doai men step, doai men yang nak kejing tiap. Ngadang syong makra hadal syong dan makra kejing tiak ngan syong ngan tiak syong. Kadak jeng ju burung ku jeng ayo ta sim trai ju kejing jeng. Ta kejing kai ke ba ke bang yo na u basi mo ya sedai. Wat pelet jimut. Ya kai ke beja saudong ya kejing purwit jong kejing ke beja saudong ju kejing ku jong pi. Le pelet jimut ya Yesus Kristus. Pi wat mo yas. Jibril yo wanum sawa wanum pensawa wanum hala wanum jam. Ki kangi ubon pertaya Jesus Christ. Hari udah aku no. Snap, nama bukan kiskor mani asmo beti himre snap. Pertaya Jesus ko nu David Islay yang. Tarau ka benda ka ba ar ba kwa ban bu yang ni haba niwan akmat jong blai dai. Habi niwan akmat jong blai kalau wat pelet jimut ke ba ja saudong. Wat pelet jimut ke ba sawa saudong. Ni non dia sing benda jong jing duai. Ja ku apon pi duai. Sawa krak sing kendong. Dolam ke concentration bijut pelak jemot. Ngini bahasa Arab surah. Dia semua ba la mama sawasha surah jeran mut. Oh ni lah kelak lima. Kumu tak kawan. Tinggal ya semua syarat siang teh ki halas teh. Tinggal ya semua kita kena syarut ki lekai. Pik kadistrat ya kejemot berkat. Hendak ke bang ya iyo barti mo ya so hikai yang Kung kikun ki jong blai ni kung shekri ki jong blai ko compare ke beja saudong ke jing sawai ke saudong jongi habang yuan jong blai pelet jumut body blai pelet jumut body blai kata ke benta ko ar ko kung sampai ke jing ko jongi hadu kanung ni pelet jumut body blai ha ke jing ko jongi ko mana rasni ke ban ni habang ni duai habang ni shekri yo blai habang ni puli ting ki jong blai ke ba penwet ya ke jing ko jongi ke ba penwet ya ke jing jongi wala ki bakin pendono ya kata ka benta jong ke pelet jumut Hoi ni dan cibun ki activities ki kam ni de benle. Ane ka por bi wan so blai kenal ban bu so ki to sigit. Wala da ki penwit nai alat ki. Wala pun slap ki play jimut so badu blai nomor kita bro pila benle ndala dia. O ka kami yang don cibun tama ka kami yang satre la da leo. Pone chino. Pi doi sa bro si mi. Jisu doi bro si mi. Shwaban jet ki ya ki senran ki jong ola bi play ka gospel jong Lukas. Pinchemu Jisu doi bro si mi. La da Jisu doi da tiak bi tarai le ko doi bro si mi. Ne tiak bro si mi na. Ha gospel jong Lukas kalau nang ban riu puli ka kala jaru ha kita ke sni bola leno chou lum ban duai ula sa ru baro shimit ha ki jing duai how blai ula sa baro shimit ha ki jing duai how blai halo jong lum duai baro shimit nangai jisu duai ro thia nangai bo jisu penwet da ki jing ja sao dong pa ki knyang ha bi sa bi chong lo jong lum ki pa ki knyang Nei, kapak kejakoi kipak kinyang kapak nyang kongwin kipak kinyang kibadon shalum cuma. Hari kita kim penwit yang Yesus banyak keren baru belai. Ngipat jayu banyak keren baru belai. Kemau yang kam kijam ni di bende. Kemau yang kini kemau yang katai. Oh katu ngalak di bende nam tak. Oh ngalak di bende. Mo. Kena cibun ke iki bang di bende. Andai yang kau berang ipi. Bu shoy ki shuru. Bu yuk shoy ki shar liang kamon ni liang kadiang tu jopi. Pati kena kapal show pin dua ibu kenum dan kenur kenur kekam kami pin kenal ban le apring juga.
Wang suan ma kidan bon ki bla tu bet ni ka po jo ji kan ji bo play hanin kidan kam ban pendap shoi no swai ki na bon no swai ki kana mo ngila play ji bo tu play jo ha ta ka banda ka ba lai banda ka lai ka jing ma la kam de ka kut la ban yo i Jesu ka jing ma la kam de ka kut la ban yo i Jesu sumudor ada mangi hang ni ka por kum bati melas ni Allah hopeless udah nalo bam yo ite yo Jesu shu aslo tetek u Jesu udah hajan don sajga yimte mashu aslo ba Jesu nya nang ni la Valentina pa Jericho ki bre hasnang ki to o Jesu nya ni banang ni Jesu nya ni banang ni tip dei mono to Jesu ba mam yo ike khamata dei mono to Jesu shu aslo ba ki bre namar kani ka shnong Valenti Jericho kani Valenti ya bre ka ba ki ya no shwa tip kum no ha ka ka por ba Jesu ya Takkan kau belum bah kajing malak kam day ke bakang lat yo brio nali ya brio punya iyo Jesus Christ. Ane kajing malak kedok not day ke bakang lat ini punya iyo Jesus Christ. Kajing malak juga dok kajing malak kemat kam day ke bakang lat. Takkan ni benda balai kau bendu apa yang curi. What I like, mau ya kajing malak kedok not. Buat kang lat ini punya iyo Jesus Christ. Nama lagi kemat kemat nyilak punya iyo Jesus. Maka bakadu kau bendu. Hang ni jingkai nak kaji unjung mati mo sekolah ba. Shwa ya ka bangin wan Jesus Christ. Dan kam man bu no ya ka jangko ka bapun wit yang ngabari ko. Dan kam man bu no ya ka jangko ka bapun wit ya ka jiim ko jong jong. Kai ka bapun wit yang ni ha ka jiim jong mana kasi. Kai ka bapun wit yang ni ban dan hajan jong play. Kai ka bapun wit yang ni ban slop at play. Kai ka bapun wit yang ni ban shakri o play. Kai ka bangin kam man ne no bati mo ya su kai ni bu no shwa ki. Nanti bang bu masalit biang sekarang reng bati mesra bu nak sendan ya ka. Hake cingim jongi ki bangai don bon ki bapun wit yang ni ban wan Jesus Christ. Kamu kapop ku jongi. Kalau belong lasi ki jimrin ki basni. Kalau belong lasi kerkom perkat perdan ki jongi. Heneng rangi ngam jeli sapok jongka. Hake cingim ku jongi don bon ki bangi kapun wit yang ki jingim ku jongi ban wan blai. Andai keba kang hakmat ek keba penwit ini bukan cuba lagi kapop ke jongi. Kata dia penwit ini bukan cuba lagi. Dia tak tahu berarti mana sukai ini nangi. Bono ya kata kejengkop jo kapop. Kebajuan mat penwit ini habang iwan banwan ya teraji Jesus Christ banwan iwan betul no kam sim ke jongi. Teknik dia bisa tu lagi jengkai. Di bangkuak banbu hak ni kapor yang ini ni badan kapor jongi ke jingi senlang ni kapor. Na ubati mana sebru bermakna. Ane yu brio bu yu jingit yang terakhir Jesus. Bata kata ke jingim ke jauh miyok jingkai ke benda ke benda kau kalau duai show play apa pidan kam. Bani keren betul. Duai show play pidan kam ya ke jiarap ke jauh. Bati maya sumdan kam ye. Habang Jesus lau bati maya selawan hab Jesus wang kei ke bami badan kam. Bati maya sekelopong ngadan kam spak ngadan kam hajar ngadan kam yeng ngadan kam semua ngadan kam ya ke jepun kia ya ke kemat. Terkadang lah hikai ten yang ngiru kunjung habang ni duai. Duai ya ke jindan kam. Fi judan listen ban duai manasi aba fi duai ye sem jo ki ngakit ki kristan jidun kam ban don kan listen ke jing duai ga ni duai ndai ban duai tham tang ki kon ba yo kurem ba ka kurem I mei I pa duai ka tu sisin siti o biang ndakam sangi ban duai lami ki bedok ki bokerdo badan saudang jo ni ndakam sa ingi ban duai ki prabangit ki badan ke masau pau san pu yeng po balang plus mo mai ba hatum ndakam sa ingi ban duai lam ye urang ba shnong ba sensha jo shnong Hatum dei sa ingi banduai ya Prime Minister jo ke India. Ya Chief Minister jo ke State Meghalaya. Hatum dei sa banduai ka thama ka jam ta ka le saudong. Hatum dei. Dia tak tahu what kut no banduai tang nam ta ka jinon kam ku jing hayi na sam. Ngi don kam banduai no iki ki babon. Tak tahu pol so hikai ki prabangi haki por ki jo budang dan slap te hikai ki prabangi banduai. Banduai ki nong yalam banduai ya ka ri banduai ya ki no senshar pun ta. Nama boleh ke kamram ku jung iwe banduai nak ka joki. Dia kata dia bumpak ban bu apa jung. Bati mu sui kai ni banduai ku jo. Ban pelet jimut ku jo ha ka po jo ke jingduai. Ban ka por bi wan jo ku su ban pelet jimut. Ya ke ke bangidan kamban ne. Ndai ban sak ya jikun wet ke jung. Ke balai. Wal ai lat ba ke jimut la jo ke dot bakan I ya ke jing pray jung Jesus Christ. Nama ke jimut la jo ke do. Kam khangla ingi ban I ya ke bor ba ke jing pray jo. Ka hadu Kadang kami ingi ban bono, ya kijangkut ki bapun wet ingi ban wan Jesus Christ, shuabu ya I ya kejing pre ki kambak ki jabu ha kejing cumi.
bati mo yo swa bunyo i ka kamba ka jipun kia ki kmat ki jo u ha ban bu no swai ka jankop namara da udang kup ya kata ka jankop kemut udang di go matla tang u matla bu kup ya ni ka jankop balada wan jo jisu bat kup da ni ka jankop klembo na kemut udang di go matla bat un kwa ban eno ya ka jing matla te ta ka da swa bun wan jo jisu bu no swai ya kata ka jankop jo ka jing matla wa klembo yo ban kup ya ka jankop ka ba yo i ya ka perfect lo ko tu ni duai try ai ngo yang mensusisin na kata ini for jogo puson ya kene jingkai na gatin ke jome ya lami atha bi bang nang kuno bang nya wan hakmat jome habing ya slok ban me habing ya krem ban me habing wan hajan jome try in yo i ko try kuno ngi ban wan hakmat jome try gidan ki cap ablay ka ba ha ke jing trot jong do try bi ni wan chame kan do buram me try gini ka sni ki kai ni ba na din no ni shakmat ablay kalau ke jingkai juga ketin ke jome dau jisu peli ya nuksa bawa don halo jung lum baro shimit bandwai shwabun jit ya kita jisenran ke jong try ke don kam ya ka balang kunjuk ban dem dia hagi jing duai kadon kam ni ban dem dia hagi jing duai nama kene ke pertai ke ba pertai ko sni kam tam ablay bi na ko ke breng jome ke tray ya ka kam ke jome try ni duai men hikai ro ini ablay nama kene ke ketin ke jome mi on puli mata nama ke jingem jong ni breng bo mala ini try ke hikai yang ke pikin do ini basisha ko try kam dei ke jimala ji kmat ke ban jrai ini no play ini ke jimala juga download bo na play jingi nyemla banwan hajan jo play try rap ini mak kata bangin bo na shwa yang ki jangkop ke bakun met nama bani wan semi ke kam banwan dari jinge mending wan dari jinga tatin ban kop kata jangkop jo jimala ini try wan semi dari jinge ban bo no ya kata jangkop jo jimala da ka badan dari jingkeman bagi jinge ke scam bemela pen pek ban le ki kamba nak tahu jomi kerku ya kini ketim ke jomi hak cium ke jomi ke jomi sa ke download ke jomi terakhir ke terakhir Yesus Kristus. Amin.